Biyag ti tao. No adda kasapulan ti maysa a tao nagsaya at unay ken ka. Ngem no makita da nga awanan ka, ikuspilda ka nga ultimo mismo akabagyam wenno kadaraam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ro dendenggan ti episode 212. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agbayadak manan iti tuition fee, Lola. Sige, Alden apo. Apag isaw, mairwar kuntay pensyon ko no bigat. Kuyo ka naktawang. Wan, Lola. Lola. Ananusan nakapagadalin, ha? Tano makalpasak, kat makasapulak iti trabaho, di kayo tubaybayan. Ay na, apo. Pagrabangak timang paadal kan ka. Taapo ko kakit nga road. Ay, naimbaglakit din tada kayo, Lola. Kaya nakasingsingpot kayo. Noawan kayo. Jack amon no niya tinagtungtong palan tibiyag ko ita. Apo. Talaga siguro nga awanin patag ko iti inak, Lola. Umadanin ti pa naggraduar ko iti kolehiyo. Ngem di nakpay malagip asarong karan. Ala, paspasin siya ang latan jay inam, apo. Tama kumikom siguro ang mga asikasaw kadagiti anak na. Okay lang. Tada kayo, Lola. Da kayo tinakariknak iti pamatag ti pudpudno nga ina. Wen, apo. Ipatpatag ka nga minunay. Sika, tigamang ko, Alden. Ipatpatag kayo mo't, Lola. Kat agyamanak iti day ta pamatag. Kwartayo man nanang, nagpensyon kayo, saan? Uwan anak. Nagbayad ngamin ni Alden iti tuition na. Ala, pailaang tuy duagasaw. Una yun, tuition manan. Di talatan ti papapanan ti pensyon nyo, nanang. Di kay pa'y makaipurwakan kadagiti apo ko yung kanya. Pasensya ka, Naida. Naimbag tulan humakalpas ni Alden iti panagadal na. At dakit di paborito yung apo ko, ah. Ni Alden laangan ti apo ko yung. Tatunggal agdawat hakiti kwartayo, tadalaangan ti yawat yung kanya. Ay may sala a semestre ti urayan. Makalpas dun di ka anakam iti panagadal na. Bayam anak ko, no makaturpos ni Alden, nayunak taon ti itad ko kan ka. Kaanon tupay ngay? Kasta kayo kay dia? Ada paborito yung ikan iti kwarta? Basit lang nga anusan, anak. Kaasimot nga hindi ka anakam. Pinanawan lang arudan ti kapsat mo. Sa di pa'y la makaturpos iti panagadal na. Anya laangan nga iti agbalin amasakbayan na. May samot na dya kapsat ko. Kasla nang ibati iti uken, iti namayan na iti anak na. Irresponsable nga ina. Papanam, apo. Lola, inak ko masarong karandananang kandagiti kakabsat ko. Sige. Total, awan klasem ita. Sige, mapan ka, apok. Tamok akailiw muntinam. Umyan ka kadi ijay. Uwan siguro, Lola. Iso na lang tawan kaduaya do'y balay. Uno, sumurot kayo. Hintay adwa iti balay dananang. Ay saanan, apok. Si kalatan ti bapan. Ang mga numakangagak manan iti agkakasakit asarita. Manipod iti maikadwa nga asawa ti inam. Jak kursunada ti ugali da ijay alalakay. Iso asikalatan ti mapan, apok. Agbati akon. Naimbag nga orasyon, nanang. Ni, apay nga da ka, Alden. No kwarta ti ka sa pulam, awan kwarta kanak ko. Amumot ng upat dagiti addim nga agad-adal. Sa anak nga may agdawat iti kwarta, nanang. Umay kayo lasarong karan. Kailiw kayo nga minin na makita, kandagiti kakabsat ko. Ala nga rod, sumrakan. Ngamne, di kag sadot-sadot dito'y balay, ha? Tagungot ti asawak. Di na kayat ti senyorito.
Una nang. Aw-awir man nga rod ti basit nga adim taglabaak. Naurnong ngaminan ti murang mi. Malaman, Alden. Apay, di ka pala gawid. Ha? Imbaga kanina nga umianak dito balayo, tata. Ket pagturugam dito ingay. Awan bakante asilid dito balay, Alden. Ha? Uray ti salas ti pagturuga ko na. Ay. Di mo pagidaan dyan, sufata. Kabarbaro tayo dyan. Agi-aplagak langan iti datar, tata. Ay agawid kakit din. Masikuranak no da sa bali at tawa makitkitak dito balay. Sanak akomportable. Uray ta nakasanita mong tinam. Ken nakabanding mo nagiti anak ko. Iso ang mabalin mo ti agawid. Sige nga rod, tata. Nay, nagawid kamot apaw. Kunak man no kunaam nga umyan ka ijay balay dananang mo. Kwa, nagbabawi ak, lola. Amangan ngamin no saan ka makaturog ijay. Anya, mala sumrag ka nga rudan. Ay, kunak ano kunam amaturog ka ijay. Tailiwam pa'y dagiti kakabsat mo. Inton maminsan ton, lola. Mala, agin anak ka nga rod apaw. Tain nakagluto iti pangrabyan tawan. Pakawanan na kumaapo. No inulbudak ni lolak. Diyak ngamin kaya't amasyan kanyak. Tamangan magsakit ti barokong na. Bakatan ni lolak. Iswa na mabalin. Diyak kumakayat ama iraman nga agliday. May papan iti sitwasyon ko ita nga apo ko na. Ayan ni Nanang Alden. Aday di kwarto, ante. Apay nga da ka dito balay. Awan klase maya. Inton aldaw ti klasik, ante. Oh, awan gayam klasem. Nga mapay nga da ka lang dito balay. Imbes sa mapan ka kuwa matagsapulik ti pagkwartaam. Tapno adda pangalami ti kwartam nga aramatam iti pagadalan nyo. Aglabak pa'y ngamin kadagiti murong may kanilola, ante. Ay na Alden, kurang kay ti diskarte. No nasapa ka kumanagreeng, di nakalabakan, kat nakasapul kamutan iti pakitang danam. Ado ti mabalin na pakitang danan dita, di kalamasyan ka ni Nanang. Namnamaamlatan ti pensyon na, si kalatan ti papanan ti pensyon ni Nanang me? Sana bali, ante. Tainton makagraduarak. Agsubalit akto ko ni lola. Diyak to baybayan. Ikuyog ko ni Nanang ijabalay, tamay stress lang, no si katikadwana. Ibusang mati kwartana. Ay, saan? Diyak kaya tapanawan to'y daan abalay tayo, anak ko. Kanuray daan, tanapintas pa ilaang. Nanang, may mayat ijay bala apag naudan nyo, tamasi kaso kayo anaimbag ijay. Sana kas ditoy. Kanayon nga awan ni Alden, kanibusan na ti kwartayo. Agad adal di ka anakam. Siyak matla ti mabalin ang makatulong kan ko na. Ni, dagiti apo ko yung kanya ngay, awan pakibiangan nyo. Di yung idatulunganan. Awan mo't anak mo nga agad adal iti kolehiyo, anak ko. Tapasig damot amin abulak bowl. Jay lamapan agbarbar tekter aramidan da. Kapilitan na kas jet aramidan da, at di yung mat ngamin idapagan ano. Di yung idatulungan. At da paborito yung apo ko. Isong agrebrebeldedan. Anya? Uray jay labasit nga apo ko yun at itulungan nyo. Barang isunto ti makaeskwela. Ala, tubulong akto inton agkolehiyon. Apag isunto no makalpasan ni Alden iti panagadal na. Kaanong tupay ngay. Alaki din, mapantayon ijabalay. Tay jayan ti pagnaadan nyo. Pag sidaan da kay itinaima si Jay. Kandi kay ito agtrabaho. Tasyak taglabay ti kawusyo, Nanang. Saan nga road? Lading itag. Ngamjak mapatganday taakid daw mo, anak ko. Hello, Ani. Kabagis. Nakaawag ka man? Wana, tay palagip ko ti pagrabungam kanyal din nga anak mo, Manang. Apay, talaga linipat mo dyan, anak mo. Di mo sustentuan, Manang. Ay naading ko ang mumot nga upat dagiti anak mi kini Robert. Gaputag pension ni Nanang. Ipabaklay mo mataminan kan kuha na ti magastos para iti anak mo. Ay, madi kasta, ah. Tani, saan matlamay may sa ti apo ko ni Nanang? Adamot apo ko na kanya. Di na pa itan mapurwakan iti pensyon na. Tani Alden latan ti mayran ranod.
Sige tani, adape aramidak. Baliwan tanto tagsarita. Bye. Rupat kwarta mo't dahi akabsat ko. Naapal unay. Adto'y tinayan ti sildok, bakit? Ingkanto'y gatangan na kiti anak ta iti bado da. Sapatos, kanda dumapay, Wan lakay. Angam na para lang ka na kiti anak ta dita kwarta. Di mo ilak aman dya anak mo iti kinabalasang, Wan. Sana bale, taadda ni nanang amang mangtad iti kwartana. Una, rumbang la ni nanang mo timang suporta iti anak mo. Takasla ampun nanday jay. Dagiti lang anak ta, ti pangibukbukam iti atensyon mo. Wan, Robert. Lakay, imawag ni nanang. Agradwar ka nun ni Alden inton bigat. Dumaray tayo ka di. Makagraduar gaya man. Wan, lakay. Ngumjak impasigurado ang makadaray tayo wano saan. Tasikat ti agdesisyon no mapantayo wano saan. Ay kahit mapantayo Ang mga no si kantumot lang ti aggastos iti pagsasangwan tayo. O di uray saan ito kasta. Kunamot ni nanang nga isunto ka no ti makaamoy ti handa. Sige nga rod. Mapantayo. Tapnawan ni bagbagada. Anang, nialis ti mangi marcha ka ni Alden inton graduation na. Tama nga numarigatan kayo magna. Ken rumbang laan ni alis ti mangi marcha ta isuti nana. Ay, katwan lata, Robert. Ay, nasaya at mata makalpasan iti panagadal na. Tapno makatulong mat kadag iti kakabsat na. Nukasta, ni nanang manan tinaggastos iti pagsasangwan tayo ita, manang? Katwan anyapay ngay. Naimbag kin ni nanang tawan paggastusan nan. Ngam siyak ngay, amumat nga upat ti anak mi kin ni bayaw mo. Asawa ka pa'y lang amin. Nanayunan lang ti paggastusam. Ang amala, sana bale. Tamaudi siguro na paggastusan ni nanang daytoy. Ta nakaturpus mo't ni Alden. Ay na, nakagraduar kan ka anak kan. Ay na, naimbag ka pa, ay naka-eskwela ka. Ang dagiti kakasinsin mo, Diyay lagbalbalog tar aramidon da. Isa kablaawan ka kaanakan. Agyaman nak anti. Alden, agsarita taman baraw. Mabalin ka di ipag. Panawan na kami pa dito ka ni Alden. Sige. Ay, basta di ka mangliplipat, Alden, kanakan. Alden, itata nakagraduar kan. Sigurado ang makastrek kanton iti trabaho iti mabit. Nay, di kanto ko mamangliplipat Laglagi pam. Upat iti kakabsat mo anas kinatulungam. Sikati inauna, iso apagrebengam timang tulong kadakwada. Agtaykak pa iti board exam. Wan, mabit la daytan. Nay, kahit ko lang nga ipalagip ka, Alden. Asakbay at tumulong ka iti sa bali a tao. Una ti pamilyam. Da kami adadakkel mo, ken dagiti kakabsat mo. Tano awan ti inam, awan kamat dito'y lubong. Dayta, tilaglagi pa makanayon, Alis, bakit? Sumapol kamutan iti panggada. Kasanon ti basit nga anak tanog trabaho Asino ti mga awir? Ipan mo pala ijayan ni nanang. Naikadak kami iti trabaho. Pinadakasdak iti boss mi. Anya, kasano apam madakas ti naramid da? Impulong dak akabit ko kano ti kadwami nga empleyado. Ngam awan mat kinapudno na ti pagpabasol da. Anya? Nasakit tinakam ko. Tawan kinapudno ti pagpabasol da kanya. Api ngay nga inikat da ka adagos. Di da pa'y nagdamag nga imunakan ka. Baybay amon. Diyak kayat adumakil ti gulo. Dua kami iti ibagpagada akabit ko ti inikat ti boss. Anya? Isong agsapol ka iti trabaho. Tanay, may standby akon. Lola, manipod ita.
Siya kung gastos dito balay. Kayan manipot ita. Diyak kaya't ngagbannog kayo. Agina na kayon. Kayan agyaman ak unay ti sakripisyo yo para kanyak nga apo kayo. Ay na, unay lakit din. Ay ato'y apo ukaw. Nakasingsingpot ka. Una, nakasingsingpot kayo mat kanyak lola. Ay wan, awan trabaho inton bigat. Iso arumor tayo, tayo ti ag-relax. Ipasyar kayo man. Alden, kaanakan. Damag ko nagsweldo ka kanun, Barok. Ha? Apay ka diyanti? Ay, kwa. Mangtad ka man mat ititulong mo ka dagiti addim, Barok, tani. Awanan kami ita. Wala, auntie. Adto iti limagasot. Ano sa nyo pala dayta, Limlimagasot. Apay, manot sweldom iti pagtrab-trabaho amaya. Dila mabalin anayong nambarok. Uray anayam ko maa 2,000. Gumatangak ngamin iti bagas kan si daan me. Kan masapsapol minay di kusina. Ay, naibangkok mo't ngamin nanti kwarta, auntie. Ay, kaano aya mangirwar ka, Barok? Ha? Ay, diyak mo, auntie. Ala, inton mangirwar kanto, ilak aman da kamin tawan. Pangaasim kong makaanakan. Kunak tupay kat adito iti pakasarakak kan Robert. Kapingada ka dito eh. Pumanaw kan. Pudno gayam nga da relasyon nyo iti sigod akatrabahwam. Pumanaw ka dito eh, kunak. Aglisi ka iti pagnak. Taikak iti pagnak man ti kabit mo. Amo na nga dan asawam, ngam tinutupan na kapay lang. Pumanaw kan, kunak, met. Di nakpagpungtutan ta mga noan niya pati maaramid ko kan ka. Apay nga aramidam ti kastoy kanya, Robert. Saan kan nga ay ayatan? Ni Rodora itante ay ayatan. Iso apumanaw kan. Di ka madanagan. Tano makasapulak iti trabaho. Mangtenak to iti sustento lagi ka anak ko. Nanang, makipagnaad kami dito'y balayo. Ha? Ayan kaya asawam ngay. Nagsina kami, nanang. Anya, pinanawanda kami. Simurotan iti babae na. Anya, ay nauna yan. Di nala pinanunutan dagiti anak yaw. Mala, agnaad kayon dito'y balay. Nagpensyon kayo, nanang? Wan, anay. Apay ay anak ka. Mangtad kay mamot iti kwartayo, tani. Awan isa ang min. Ani, ado kami akabalay ni nanang. Di mo kumadawatan ti kwartana. Taupat dagiti anak ko. Ni, jak mat dawatan namin. Makibingayak lang mat. Kan may saawan ko man pakibiyangam iti pensyon ni nanang. Tani Alden tinapnapan ti pensyon na idagad adal pay lang tanak mo. Ibagam ngamin ije asawam. Ta sumapol iti trabaho na. Ta sino ka kumamang mandarita sa awak manang? Man nakibiyang kamat. Kat agpay sumat asadot di asawam. Ay na, husto daytan. Gusto daytan, nanang. Auntie. Di ko kumamot pagkapaan ti pensyon ni Lola. Maasi kay kumamot kan kuha na. Bakitin? Ngim obligaan nyo pa lamang tad iti kwartayo? Itatad trabaho, Alden. Bayadam tinagas-gastos ni nanang kan ka. Agsubad ka mo tayo iti utang mo na imbaga nakam. Isamang tad ka iti wartam. Awan maitad ko, auntie. Ngamin, ni Lola tinakaisang ratan ti sweldo. Ta isula ang tinagrigat. Uno nagsakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Kat dagiti kakabsat mong ay anak ko. No da mabati as well, Doc. Wen, mangtedak takakabsat ko dagita. Patpatgak ina. Ngem ni Lola ti priority, nanang. Ngamin, iso tinakariknak itipod no apam matagtimay sa nga ina. Iso ano adama itid ko. Yamanin nyo. Ngem no awan. Pasensya kayo kuman, nanang. Auntie. Di mo iruruman, ti tao nga awanan, tama nga no'y suntugayam ti asitkam, inton sika ti agkasapulan. Bueno kagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti
Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin.